Nappetrije cholasibh was skippe fachgol gaelic na seachcain. sé teabhasach a fachcail a bhacha agus ha acham hín agus Ellen rihí uabhasach hén teabhasach a drástal sé dúlan a ha roin. Na se chaneir sinna céad ach ha enem inal nachil idir fír iad a scríne iad mo chúla bhdrasta agus féimi mi héin agus lána a chrúachaig agus a bhíneochaig. Ceart mo Lana? Tíimplí. Tíimplí, bud a dé seo? Ha. Ok. Spatchometer. Ok. Ok, ha sin dal? So bhfuil is atá go le teamh? Yeah, ha sin ní sin tealamh agus nó sin mína hí sinne ag go dtí. So Ok. A Spatchometer. 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 Ok. spatch. So, hoe je een spatch? Spatch. Hanneer me je ook ma jalla en je vindt niet echt. Hanneer me je small. Oké, so agus ha. Hoeftuin. Oh, zo. Auw! Oké, Lana. Oh, maar dit is al een tas. Spatchometer. Ha seo a cíise gut dé cho cruúa sa bhís a spatch a dul an talú agus chuteach dé cho fata sa bhís a dul sios. Oké, maar sin in de inshort with the vacuum se a screen in de spatch acum se maar zo'n kijk an telly. Agus ha kies with ma de gastel kennen wach ma. Ko niet? Ah, sin